Kao što svaki vernik zna, ikona nije tek samo lepa slika i danak modi, već slika pred kojom se molimo za zaštitu nas i naše porodice. Ona nije ukrasni element, ali ni talisman za sreću, pa se savetuje da prilikom odabira mesta za ovu svetu sliku obratite pažnju na hrišćansku tradiciju i običaje. Prvo i osnovno pravilo pri postavljanju pravoslavnih ikona u stanu ili kući, kojeg bi trebalo da se pridržavate, nalaže da ova sveta slika bude na istočnom zidu počasne glavne prostorije. Međutim, pošto se ni stambene zgrade, a ni porodične kuće ne orijentišu kao pravoslavni hramovi, često nije moguće da istočni zid bude prazan da bi se na njemu postavile ikone. Ponekad su na toj strani prozori, vrata, izlaz na terasu ili dvorište. U tom slučaju ikone biste trebalo da postavite na južni ili severni zid, a drugo pravilo glasi potpuno izbegavati stavljanje na zapadni zid. Postavljanje ikona na zid takođe ima svoja pravila. Prvenstveno bi trebalo poštovati pravilo rasporeda ikona na ikonostasu, što znači da ako u vašem domu posedujete ikone Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i ikonu Krsne slave, treba ih postaviti tako da ikona Isusa stoji u sredini, dok levo treba postaviti ikonu Bogorodice, a desno porodičnu ikonu Krsne slave. Izuzetak, ukoliko imate samo ikonu Hrista ili samo Bogorodice, u tom slučaju bi slavska ikona trebalo da se postavi sa leve strane. Važno je i da polica na zidu ili u ormaru bude malo iznad nivoa vaših očiju, tako da vaš pogled na ikonu bude usmeren odozdo prema gore. Pored ikona ne smeju da stoje ostali nesvetovni predmeti, suveniri, fotografije, igračke, lične stvari, kao ni lampa, telefon, kompjuter. Na zidu na kome je ikona ne mogu stajati neke druge slike, gobleni, posteri i tako dalje. Ikone nikada nemojte da kupujete po pijacama i neproverenim radnjama. Ipak nije bitno da li je ikonu naslikao umetnik koji je za to dobio blagoslov, da li je kupljena kao reprodukciona slika ili izrezana iz pravoslavnog kalendara. Glavna stvar je posvećenje ikone. Nakon kupovine ikonu obavezno osveštajte u nekom hramu pre nego što je postavite na njeno odgovarajuće mesto. U Rusiji veruju da je svaka kuća mala crkva, stoga u svakoj pravoslavnoj porodici polica sa ikonama se nalazi na najistaknutijem mestu stanovanja. Istovremeno, broj i bogatstvo ukrasa ikone govore o bogatstvu i položaju domaćina u društvu. Postavite ikonu u centralnu prostoriju vašeg doma u kojoj provodite najviše vremena, dnevnu sobu ili trpezariju za ručanje. Ikonu možete postaviti i u hodniku, ali definitivno ne biste trebalo da je držite na televizoru, jer običaji kažu da je to bogohuljenje i da tako prizivate nesreću. U spavaćoj sobi slika sveca može se naći na vrhu kreveta, mada postoji mit i da se ikone ne postavljaju u spavaću sobu.